Citizen lah ni nyai pada Nevada, Nevada Pedaya, kita fokus melihat tahu pada ni, awak minta cuci lah, jangan kita lagi batasa, si kita awak kesegera punah, kesegera pulih tinggi ya, awak tak cuci di ikon ni lah, kami sini kita kesegera cuci kerja ni, bagi ni macam, tempoh kami nak bagi ni lama pengen nak, itu yang saya abli apa. Pada ni ba, dah suruh dia nyai cuma ba cuci lo cok. Dia nyai benau batang so. Kalau kau play, ada hit, lisossi ada lupa duk tercuri. Batasa bu kita tu hari gaya mereka tinggal. Lisossi ku mana? Dia keluar keluar, dia keluar keluar lo. Tinggal gagal. Tinggal raise hand, who knows? Ini apa? Bila mereka pada John chapter 3 verse 60 bagai. Apa nama? Pak saya syukur dia uplet apa? Ni baru kita ada mana orang di bawah. Kita uplet dollarnya, you aku tersebut siku ini. Kali ni nahu bahaya tengkon ni dia lah. Ini yang ada beramu. Let this go away baca. You are bahaya kuku. Saya bahaya kuku. Ilaw ya ko, tadi aku, kalau subina dia, dah bawa, ini pada mutu yo, tu tenang. Saya syukur pula, kemana ini pada mutu ini, tu tenang. Mati na, minna ini pada mutu yo. Ke, memang jadi pada hefedra ini, kalau tanya ini pada asal oh, yang youth, lo ni, kecil dia boleh kuali. Ikan patasa lo kecil dia boleh, kalau dalam patasa boleh, kecil dia, kuali. Tak apa dia. Cuma, kita boleh. Patasa lo, cium pas kecil patasa lo boleh. Jadi ada patasa lo boleh buat ni, kita lah, kita boleh buat. Kalau patasa ni, kalau Israel lah, buat benda patasa ni, numero 13, teenage dia patasa lo, Pablo ko ya ada dia dunia ni le Israel lah atas sudah sublim. Demi waktu si flani ni na halan mun pa klas diba. Nilai kira ni, lu itu pula waktu si mau baca nanti na halan mun pa klas diba. Awak demi si flani ni bapa khani le loki bapa mun le menya. Jadi saya syukri. Dia berdoa di si kiri di si flani baca ni. Amo parti yang bawa saya syukri. Oleh wujud Israel kilo. Ila tu wali ni, itu tu wali saya prepare ni, tahu ni lah, batasan sistem ni, amuan cuma lu tu lah bau, nya, ayat tasali, kita farali kuri, ulah bau, apa hari doa bau cikin ni lah, kita ni bomuki, letak baju ni saya prepare tu lah, awak tahu ni ya nanti, kalau sistem ni cuba po, batasan apa yang ada jadi, over 13, apa yang ada jadi. Jadi, dia apa ya? Ini dia apa ni? Belum. No. So, pada teenage 13 and over, how many? Betul. Okay, betul. Pasti apa yang ada blood TV ni? Apa yang ada? Cina mana? Blood TV ni. Okay, who's already baptized? Sit. Saudara kenal orang, kalau kita over 30, saudara kenal orang. Over 30, July 2021, 23, 24, you know all the way to 100. Pada blood TV, who's already baptized ni, sino? Apa yang? Kalau blood TV ni apa yang? Sino? Tapi blood TV dia. Mana ada awak tu? Okay. Awak ini tahu ni dia dah hidup baru ni dah blood TV, no? Dulu orang ni yang keluar di sesuatu apa? Okay, orang ni John chapter 1 all the way, John chapter 3 all the way to 22. John chapter 3 verse 16 jual bawa buku. Oh beli sesuatu ni pula. Tak tu jual bawa buku tu hilang buku tahu cakap apa ni? Mereka cakap tak tu. So you have to wear. So you have to what they wear. Who said?
say this sentence? Is it John? What dive in now? That to play the me so you have ever. So you qua so you have way. Away make side should be there no? Side should be tell them you are not the qua. Yeah, the blue around here. Yeah, you must blue pani a little while. You got pani to live on your brother. 21, 22, all the way. There was a man named Nicodemus, a Jewish religious leader who was a Pharisee. After dark one evening, he came to speak with Jesus. Rabbi, he said, we all know that God has sent you to teach us. Your miraculous signs are evidence that God is with you. Jesus replied, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. What do you mean? Exclaimed Nicodemus. How can an old man go back into his mother's womb and be born again? Jesus replied, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. Humans can reproduce only human life, but the Holy Spirit gives birth to a spiritual life. So don't be surprised when I do. You must be born again. The wind blows wherever it wants, just as you can hear the wind, but can't tell you where it comes from or where it is going. So you can't explain how people are born of the Spirit. How are these things possible? Nicodemus asked. Jesus replied, you are a respected Jewish teacher, and yet you don't understand these things? I assure you, we tell you that we know and have seen, and yet you won't believe our testimony. But if you don't believe me, we will tell you about earthly things. How can you possibly believe if I tell you about heaven? Paparishe daga lamni se gowera Judah abudo kladaga. Awe hewe leksai shukyo helem chakwa. Amnu khole helem chakwa. Ya zarad ga yibudo ga ye. No paloga padaga ye. No. The leksai shukyo. Let to leksai shukyo ne edide. No. Dinge pavel is dinge pavel mai gedya, no. You have put the sabut kizikine do kwa ganyodaga baka do paparishe kla amison nidimu kwa Juda ko abado uwetaga lo awada hasu yishu lemna kodo siba rabbi zinyale ne metra le ahelo le jwa ulo agedi da lo la le ne mane jwa medu ubado bado wa matin norga ba no awani paparishe so nigidimu la me pedo le Juda bune hetewe sai shukri le sai yo mitu mara mitu wani wa mara tene pa matino ba no heaven heaven true rock sai shukri nya hiti lucky se bo yisu to soda do siba o yesiba na totololo wa mitu flag do siba o tiwa o mitu tiba sai shukri te oni mitu flag do blow ani tiwa de tiba kone soni sai shukri te ba mitu flag ki blow the blow ani. If you're not born again, you will never see the kingdom of God. No? In the Tikisai should be born. What's born again mean? So Nicodemus asked Jesus. Back to Nicodemus.